he laivi tu apo. Hey everyone. Ko pehea ku mo mohe kau ki talatala noa pe ki au ka mo toki sio ma pong pong. Happy la fe. Whega tau te whase tā ku mohe whohana whai ko te āia I he tā whasi. Ko whakapiko pe au he whae ku ki homeworka. Pau pehe ki I humai o laivi. Ketau whakawaha mapa. Whakawaha lesoni. He? Ki mea nei. Nai hakani na whai et po lawe pia moe mau executive kau me mipa executive kona nusilani kau pehe ke international pau pehe ke humai ke whahatakoni kai tau kamata aki pe ai whakawhetai. Ko ilo pe o lai whamui na o mo ua au he vali hoku lipsticki. Kai ngalo ai kamata ia laivi ke tau whawheta mau pehe tau au sia mai ai mahina kon ko siola'a. Ko ofa pe o kuonga lelei atu pe kia mautolu e ku whakalea atu. Oh yeah. Na o mai he toko taha ai laivi ai ki I whewhine ko na o ki me mi pakon patonu sila me a kon hono ata mai he lia noa'ia. Pea ko loto pe I huma whakatonu tonu. Ko whakaiki ki kotoa o whakataha kona executive kona nusila. Toki laivi atu ai sekelitali ko ani sekelitali lahi kona nusila a pongi ko iai he kai teo huata whakaiki atu ai he toki hanga ana tupo a pongpongi whakakato te whatongia ko ia he ko ia whokina nei hoko ko sekelitali hoko atu sekelitali. Ko iai o kou whehu mai pe he kulahi longoa mahalo moe wheekenaki ko uinga ko ki laivi ko ni ai ki whine e tai mahino ko ni. Losaline kātaki o ku whakahela e tau tānoa mo koe he ko koe o ku ke hanga use aho o mahamahaki ke tālai o ke lea mo oni pa ke tālai o ku ke o ku ke hākoani o ku ke ofa ke he masiva kau ke ilo ho tō o ngā he whakalilifu atu he ko ho o loi koina o ku ke tala ko he ope ka o mai ke patoa o ngaahi ke tau whakamā opo tau tolu. Pa ke oso pa ke malanga I mai pehe mo pehe o he kei tau loto whakamā opo he karas mo whele ngona hongutu. He? Na ke I loi pehe e tau kau mui kotoa ho o lele ko laivi. Ho o lele ko o tuake po laivi au ke tala ko pehe ko whakaikai tangata mo hala ke hame na ke hame hoko he anga ko tau wa ko ahoni ko ostala noa ke kakai ko na ke tala ko na tipi he paanga ho whakahihi anga hu whanga he whakatapu ko ke nofo pe koe o lelea he kakai pa ke hanga tuku aki ko inga koe ke tatau e tau mea ko teke o i kai ke tatau e tau mau poupou ke koe team, ke poupou koe ke teke hako ani whatever hao mea ko ke poupou ki ai. O ko ilo ea ko koe o ke loto koe ke
hanga e lila use ko e mahalo ke lele ke klaupolo ai ke ilo na ke hao na tau na e whakotu e patoa no sila na e nau o stau mu api na tolu ko e poupou ki he koa team. Ma wahe a vain kolo ko hae mea o ikai ke alu moko ai ke vaini kolo ke mou poupou klaupolo. Ka e tuku e chepta na e start ia i he patoa no sila. Ko hae mea ko ke alu ai ki ai. Ka no e tau tala noa. He ukai ke hao chepta hena. Pau ke ila hoki tō o ngā ho tai whiwhakaongo ne hao ho o mousea ki e mau whakataha executive o tala mai o kunau pipiki ke konistu tone ai patoa no sila. Pea o kunau tui ke tau mua ngā ue ai patoa no sila. O ku ikai ke nau alo klaupolo. Pea koe au whangatuku ia. He uki ikai ke iai haolakanga ke kau ke executive. He? Ke nofo pea ke nofo ai mai. Ko e ku lea atu, ko o lea mai. Ko e uhinga e o ku nau lea atu ai. Ke whakangata hei ke lelele pea hangi ko ku whakalele hongutu he lea mai. Kau longo pea sio pa pehe kakai ko e mo one. Ko o stala noa mo kakai ho tala au na ngā ue o iai paanga. Ka ke ai ke unga rivale he ki se niti tāna ki putu. He? A ke ai ke unga rivale. Pea ko pe mai na e tā mai ho sister. I have sisters. O ke pehe ko kai ke ho halu koe na o tu mai he o pe o bla bla mai o i kai ke siola'a tu hok whanga sisters kia te koe. He? Pea ku i kai na e ki i au he kai ke urea no e taka ho family ke uta aki. Na kai ke haha kovi ho family kia te au. Pea kai ke haha ku kovi ki ho family. Ko ho o loto kovi pa ke sio mai pe na u make up na ta feo hiene ova he tau. Ko ke ilo i au ko wear make up. He? Nea whaka ofa mo oni ho tō o ngā. Pea ke tuu atu ko haia ki foi fure heu manu puna. He? O kune whai e loi e elo koina ke alu atu whana atu e mau whakataha executive. Ko haia fure heu ko ia au whakawhewheka atu e ne tala noa i he loi. Ke ato tala noa atu e mau whakataha executive taki whange au. Hoi au we hala ke iai ha mea pehe. Mousio ki he laivi mai aki ai loi. Talai whakaotua mo e tu whaki he loi. Ofa mai i ho tau whakamo ui. Ofa mai. O alu o tu whaki ho o mani o ke. Ofa ke masiva. So mai kau ai atu e mau ngā ue he koe mea kau kovi ai he te tau aki. Be, o kui kai foki ko ha mau tau mua mau tolke mau o fakamatala ngā ue. O ku o mau lele holo koe koko o tu whake mani o ke. O kui ai pe kau ngoue o mai e nau mea kai ke te mau tolu. Ko e whai ke he ko maua mato whetu utaki ke u business i kau dairy owners. Ka kai kua nau whare koloa. He, make a legal contract, hau e paanga, pau e pau. E mau te hela ia, ko e fo i uta, taha pe. Ko e mau te tuu holo he u api, o ta. Pea ko se te ke ai e mea pehe ka mau lava e tu whai fo i manioka e masiva, o mau lava, mo mau tolu, o ave fo i manioka e masiva. Pea koe tau mai pena o siri niko alu, o alu e ke nau na tori ai, o langa ho nau whare, ai e nau ha, he, fotu e nau mea koe o nau whemau. That's the difference e tau ngā ue. Na ke pehe e koe, ko mou tolu pe o mou tokon ke masiva. Oh, yeah, we. How wrong can you be? Pea ko tala, ko mai kakai ke chepta, it's wonderful. Ke hanga ed mai kakai ke tohaki i mai. Ka ke o mai aki, ai mo oni.
Ka mau tole na langa mau chepta te ke o mai ko kakai o fotu apu ke ko he chepta Franklini. Na ito ai mo chepta a Waikato, handli. Ko unga ko ha. Tuku ho o holi ke hanga tuku hui fo iau ke pehe kakai ko hawhewhine kovi au. He ku lata mai kakai, ta tau pe tangata mo whewhine. Mahau ke loto kovi pe ko he lahi kakai tangata unau ofa iau. Pa koe ko ha ofa palaku ia hange ko na ko fie mau au ke u ata kovi. O nau ofa na tori a hange o ko ofa ko ia nau tolu hange na haku whanga uncles, pa ko haku whanga tunga ane. Talo e ku hauke ki hene o te eki ke lau au ia mohasiana he patoa. Pe te u whai, pe te u nofo mohataha ko uhinga ke aloa tatala noa pe he mo pe ikai. Koe ka kailo to kovi pe nau ai pe mea ke kovi. Pa ko o seanga ki ai ko o skirimatolu ahno lau i au. He koe ke aha taha toto atu ia. E tae mohumuhua. He? Lau koe ke tokanga tu au ki ho o lau mai ha. Ko e ku ita o lea ka koe ni linde. I loi ho loi, pia ke tala noa ngahi mea nau alo tipe he paanga mo mea ko os ave koe ki a polisi ane nai. Ave ho lai vi. Tare ka polisi ke o mai ha translator. Pa ke si o lewa ki ai. Ke wanga ave i koe ke i hako ngongo. Ke ilo mea koe loi mo e defamation, pia ke ai ko vi iau pia mo kamperi. That was all a joke. Koe aho koe na ke fufua laivi ai ko ke ai mai au koe pia mo kamperi. Ta e marks i ai e hoa kamperi mano family mo mea. Na atau chat room pe atau na atau video call foke na atau lockdown ni. Pe atau whakakata pia hua kamperi ki tu aka mahoko atu pia mo ana. He ke i e motu ai fakamatala. Ni mea kota koe niko o stanoa mo e Mario Campelli. He? He koe whakaori pe pea ko koe pe whakai ai. Ne ngalo ia koe ne ita Campelli a te au huki tua me tau chepta. Tā ko kore whakamore more ka Campelli. Pea ke tā mai ka te au. O loi koe ka Campelli ko whekau koe ke tā ki ai. Pea ke tā mai ka te au tala mai. Ai ke anga lelei ke motu ahe ko koe panke ia e tau chepta. That's your exact word. He? Ngalo ia koe, ho hu holo, pa ke hau lewa ko tata aki au. He? Te talata koe. Mole ke ilo he kakai, ai mole hau taimi, ok mahu inga hau taimi aku ia. Pa eke ke lea mai ok lesita i koe. Eke ki he militoni, he ke ilho anga palaku una ke peheko ko hao tangi o ose ho hiu pe e, pa ke hao malamalanga mai a te au. O ku te eke inbox mai kakai o fotu una he inbox hana fakamatala maho mo no he militoni ho ori aka ho marika ke lele takai. He? O te lea mai ko he koe ke lesita hasiana koe choice a aku. Ko au, o sia nai o sia hau hoa, pa o sia mo whanau, pia ko nau lalahi nau mo uhe nau wako, pia mo e nau ngā ue. He? Kai ke ilo e koe mea ki hok whamiri. So mai ka te au, ko hai ten tai whi whamari i au. Hai ten tai whi whamari i au. Au. Ka koe choice a aku ke unofo he ku tau ata aina. Pa koe ka mea ia a koe. Pe ko hatoi tunga vewe taha ke hau o kau mai a te au. Mo choice o ko make it life. O ia we. Alo whai ho o tangi. Mo o ko hoki ngongo he mo lele ke klaupolo ko uhinga foki. It's like you're trying ke hanga e tilila mahala mo shironi o validate my koe fo i ha koe me nusilani he ai e anga ke anga tonu he koe me ako te ke kokono ai koe o a o tanu koe he koe o ke o mai koe kakai ko o whai koe mautolu. Regardless ho tangutu koe na ko o lea mo ke whai ko ho whangaki mea ko whai, e kei ofa pe kakai he koe kakai una mai po judge he tau whiohi. Pea ke loi, pea ko whakatulo atu pe hene he te ke tala no me umato, pea ko ke loi nau tala atu nau alu pe ke ha, ko alatu pe ko whakawhiwheka ko toi kakai tangata. Hūwhanga pe whakatapu. Se ko loi. Pa ke tāno pe ko nau ngai mari. Au, nei whalala anga ngai mari. Tālu e kamata mai patoa.
ko ke alo whai e tala noa. Mou whakautange ka kai koe whiwhine koe ni, koe mamahe ni, ko tō o te mau tō hono ngutu, hange koe ku tō ko hono ngutu. Aloan koe mane ki maha ki mo tala o whai akirisi, mate au, he whakaofa i ai. Pea koe ku, hiki koe ki takanini koe ke mau kamata koe chep tākura, ko au ko ia ko whetūri pempa mo o whakaiwha, mo Michelle pe koe ni whakatahai ke kamata, e ku ofa he whine eiki. Nai whie alo whine eiki, me okalanini ki mata, koe whie kai puaka, na maa, I went to pick her up, drive her, a ki whine koe ni o mao mohe mo tele mata, ke whai ene kai puaka, koe ne ua kai puaka tunu. He? Ko toko taha ko ni o kutaa mau ke tolu mo i whaheng he pongpongi tangi. Na e ta aki e ti lila koe Losaline. O tala e mafu hoko fua mo i ha puangai fu lau palaku kono ta aki koe. Koe whatawhata o haina ke hau o tangi ai. Whatawhata o oku. Na ke tangi o osi holo i mata mo hiupe e. Ko haina e tuu ho tafa aki. Mo whakautange ka kai ki he kuto i he tangi ko ne a Losaline ko au. Whi ala Losaline ki whe ko au. He? Si whe kai haaline ko au. Ko uhinga pe ko au pe o ku iloi. Ko ku wheo hi ko mo se tita Michelle mo hai pe i heni. Ko au ia o ko mo uitau ataina. Pea ko ofa he taha kotoa o kau a Losaline. Ta foki pe koe last person na utala noa ke pa whai e ku laivi o ita Losaline o laivi au the next day ko Losaline. Na matala tala noa pe mo pa ehe pa koe ne fo ilea mai ka una pe mai. Mana tui ke alo vari ho fo ilipi kulo kula koe ne fo ilea mai ka te au. Pea aha ke pe taha. Hala ke ilo kwai pe ko laivi ko ia I defended her ko pe mai na ki me mi pata pato no sila na si frahama ne mamahi he fetu taket ke ha me pa pe mai pa ule ma a kono hingoa e ku ofai ke awa ke pe ko taha ko ne ta ki fu wa mo ia ka tala ku ha pa ko whakakai kai tangata for what line. Ka pauna mo wo ka mata me lau mai ko aline ko ka te au. Te eke pehiata Losaline ia na ule atu ki ai o lau i. Pe na ule atu ki hano family. Pe ko hano kau ngā me au ta aki. Nothing. He i kai ke lawai o le atu ko ule he kwa kata he kwa whiwhine pehe au. Pa ke hu holo o huhu taka i holo. Pea ke lea tai whakaapa mai ki he how dare you ke lea tai whakaapa mai ki he Palestinian executive anu sila. How dare you? Ko hai koe. Pea whakautange ai ka kai ki he whahinga tō onga ai ka kai ko ke ui ka kai ke nao mai o ki kai ke lava respect ai ka kai ko na umo ngā ue whakataha. O kui kai ke whakaapa ia hei nāwe koe Palestini, pe koe taha executive. Pea koe ai mai koa ke hā ai ki fo i manu puna. Mau mai ki fo i manu puna se ngai i ke tō malanga kila hawheitu mo e whakahoko me aloi. He? Mau mai ki fo i manu puna. O atu pe koe o atu koe ai vewe puhi mai. He, ne kai ke toi pe he ke confirm ki a whetuli a holahi. Pe ko se mis pulete. Ko ho mou sea, mo tahi pa anga na ana i he whakataha. Ne kai ke toi pe he ke confirm ki a naua. He ko lele hake mahalo kovi. Pe ko hai a naua na ne tala atu e fo iloi koi. Koe uhinga koe ku laivi ke utala atu, ai palo palema koe loto koe patoa koe o tau loloa. Koe fie mau mahalo koe, fie mau peke famous, fie mau peke haki kakai. Are you that lonely, Line? Are you lonely? He? That you need constant attention like
ke siat pe molelea te kakai, you have to validate yourself, he? You are so sad hoki mo ui. Pa ko whatula ta ko family, koe ke haku isi o ako e mo family. He? Ki lea ta ko family, na ke lea maho family koe ka au. Pa koe ka hataha ui o ko wanga pehe, tu ko ai au ke ukovi, he koe ke hataha, he koe ke wanga pehe au. Ko e taha o whai, o whai au he wheitu kotoa pe o kou alua i ke iloi. Ta koe, koe alato ofa tu ia koe, ho o ofa kāka iau. Na ke ui pe whokiau koe pilinsesi. Koe pilinsesi no kura, ka pana mausi o ngai laive aline ki mua, o ne ui pe au koe pilinsesi o kura. Alu pa me pilinsesi, ke whakakaikai tangata. Pako ale ni me whakakaikai tangata, ke kai paanga. What's next? Te ke tala nau alo tu tua whare? Ie. Koe uhinga hawa international o ngā ue, neongo o pehema international. Koe structure koe nai o mai koe ke mau kamata aki koe ai patoa nusila, he? Ko kumautolu pe o tau mua tatau, o nā mai o anta, i executive. Tatau ai pepe hawhainga kurupu. Ka aku tau mua tatau. Te tau ala to anta hu ke executive o whai ai tau ai poupou, pe moi whakaongongo koe ki tonga. Koe uhinga ia e mau iai. Ko aine ke mau lawaki. Ke mau lawaki ia hai. Talu e mau mai o patoa, mo e mau ofa, mo e mau poupou ki e sino aklispo hiva tapuang e mo ia may he rest in peace. Pea malo lo e tangata e ki. Pea hoko atu e mau poupou ke kakai koe na ngā ue mo tangata e ki. Koe tau wha politikare o ku whaia i he wharea rea. Ne kai te tau mai mo vi sone a akilisi. Koe vi sone ke whakatemokalati ka kato a tonga. Nai kai ke tau o mai o patoa ke tau ngau e ake vi sone koe a Salvation Army. Na a tau o mai koe vi sone whakapolitikale. Ko hai oku ne tāi ai mea koe toko ni. No one. Don't make that mistake e mo malangai ai loi ko ia. Oku mauhanga tāi e toko ni ki tonga. Ko hai ko ha oku ne tāi e mea koe toko ni. Put yourself in the shoes e kakai ko on the receiving end o e toko ni. Koe tā puaki e ke te knautoro. That's all nice and dandy. Ke whai mea ko ia. Ka whai pehe i he whaunga to tonu. Whai pehe whaunga to tonu. Ka pau ka charity, that's fantastic. Ke whai ia. Pea ko hai koa o ku loyo pehe ko o mai pe kai ke fie tokoni. Ko hai ku tae fie tokoni. Na uhinga hono o mai o tau he mai mo na tau o mai ki muli. Ke tau o mai to make a better life for ourselves. Ka ku ikai ke ngalo ai ho tau tupu anga. Ka pau o pehe ko ai ke whakatokolahi ke o ato tokoni he mea koe ni. Pe ka pau pe koe ke mau tokoni talai o mau against ho mau tokoni. Tuku ai avi halai. Ko e talu e tau mai ki muri mo e tau manatu i mau pe ko i tonga e tau mātua, toko ua, tunga ane, whae tangata, mehiki tanga mo e ha. O ku ave e tau ofa mo e tau tokoni ka nau tolu. So mai, ko e mau tokoni ia o ku kamata me i api me ngai family. He? Ko unga ko e mau tokoni ko ho mau ngai family. Ke oto ia uata asiata mo mafi, mo hai fua i tonga, kia nau tolu. Ore le mahe o pe koni e langa nau whare meha. Hawa to mau ngai family ko e mau tokoni au kamata mei ai. Pea ka pau o toi lahi ha mauiwi ke mau toi tokoni te tokoni whakafua koe ha mo charity mo e ha patoa. Fantastic. E lava. Taki taha nofo o whai ene ngā ue mo whakakaukau i ene tokoni, whakakaukau i ene support, mo e hafua, pe te mea kou whai. Tu koe sio holo ia, mo e hoka holo, ke ifo ia mai e kau mata ingeri he loto kovi.
tuku ia. Anyway, ka mea nau whi humai ai he ko ori. He ko ori ia au he hakane. He tala nei aloa te kifo i manu puna. Tuku ho o kopi a tili la. Aloa te kifo i manu puna. Hafua ko a o koe ke hafure hewi nusi la. Ko mei oho vare pe ko maui ki fo i manpuna se ngai i o piko hono sanuari haweitu. He o whae mea koe whakahoko loi. Pea ka pau na e aha mea hange ko ho tala ko ke smart. Na ke check im ho mo kautama koe na anke executive. Ke mahino pe ko hae tala noa mo oni. Ke confident ya koe mea whakaotua koe mea whakaotua. Ie. Whakapo. Ai, e fwoi tangi ai maha haka e osi ko ia o koe lele mai ke hao tuku hifo mo ke lau mai ka te au. I he tu unga. Mo i tala mai kou lea ko mo oni pe au na ke tipi e keu tipi e ha. Na tau ke puto Australiana monena ta na ke tau siliniki a Michelle. He? Na tuku hake Michelle ai fakamatala paanga. Pe au te whakatontona te e au e mea. Ka koe paanga na ia Michelle e tāna ke silaki ai. Koe tau o kona ke putu kona a kale sita. Ngai mea kona koko ke whakamatala mai. Koe mai confident i koe whakamatala. Pulari fulu. Confident i koe whakamatala. Na tau o koe ke putu koe a kale sita koe mopaya. Na tau hakoni, na tau whetau laket ki ai. Nau ave silini nai o mai koe mea aku koe inasi o kūlako tala tolungi au kia tō masi pea mō hei nāwe. Koe mea whakasilini kotoa pēna e tānaki ki he Palestini. He? Ka kuhaka kai o mai koe haka hono. Koe toka i mai au koe mea mono mai. O i kai ke aluatu au o fonu e kupanke he paanga, pau toi aluata ke whakanamku i hoku hingoa he topta ke tola i wanoa, tola ni manoa me tola te au o mono mai ke te au. Pea tuku ho'oloi na ulea tu o ke vala si i vala liko. Vareloi e elo hu whanga he whangatapu. Ai pe whakamanifi ho o whai e mea ko loi mafu mo loi pala. Ke ngari, ko ke ngawheu. We, oku te eki ko hake ke vai, se o mai ka te au ko whango furu tupuen ko mei ni manoa, ko na pena ke ni manoa te ke tok ni mataha. Ta oku ta mei to upe. Ko haik matai vai a taua. Alu o whahe o whake masiva, moe tu whamani o ke moe hafua. He? Na ke pehe koko koe peu ke alo whai ho o tu whamani o ke mo o tu whamea. Pea ke pehe koko koe peu ku ke ha, mo ke ha, mo ke ha. Hello lelei, koe no ke oni mai, ko fo i tahine laivi e na ne tau hiki i koe katalangia ke tuko ne loi mafu mai whakapiko. O ku langa ho tau mea tangutu i he kou fola he katahesio. Fola tu he katahesio he ne laivi ko unblocka foki. Nai toko tahana e tā meka te atala mai kona pe meka unblocka o unblocka ke uki isio pa unblocka ke alo ave ke polisi o talanki ai. Koe whewhinena mo ne ngai laivi koe ki mua ko tala na ne tifei mea ne tala ko ala ke paanga. Teu ho o kau whakamooni ha o te polisi o tuku i ato matapa ke ato tiki te. He? Teu ho kau whakamooni kona ko moutala. Tau si o ange ki ho o fo i mooni. He? Kau hanga laivi i mai. Loko te haupe ko o hopo. Ko laivi ko whekau ko whanga sisters mo meka na ango tu o laivi. Ko hinga ke alo mihi ai in front of the judge. He? O whakamatala kia ho o mooni. Mo lea ko he mooni.
He? Ke tae na whanua o whenga i ha mea koksai, ka ke nofo mai koe ke hao ko holi holi i au. O koe ka hataha ia o ko wanga pala ko. Ka ko au ia ko wanga tonu o ko whihia apitau ia he mea ko e tuku hifo a ki e tae mo oni mo e whakalanga rea. He? He koa? Ke nofo pake ai pake mo oni pake mo kuha mo ha. Ko haina lea ka koe, i kai ko ke feel whatever ko lea i ka ai. O inga lea tu ke whakangata. Whakangata mea ko bullshit e ngawe aki, ai mea ko ea i he e tau patoa. Pau tau pego tau e whaihala. Tu ho mea na ke nofo whakakaukau i ke ai ha mea whikau aku moau. Ko hinga ke tai whalala mai kakai. Se i e. Ara mo kakai tu whamani o ke. It's wonderful ke mo tu whaholo. Whono mau ngahe aisi. Lahe mau ngai ngau ku whai. Mahina atu ia. Alu pia ke tokanga ke tai ala sisi. Tokanga lahi ke tai ala sisi. Koe mea ia ko mahu inga. Tu koe patoa ia. He? Pehe kai ke tāre ke ate patoa o tu hopuha mate. He? Iloi whakangari ko vi koe patoa. He au ki ai ko ke patutu ko ia. Te whia mau ke te ate patoa whakotua te mea na whaiwhai ko. Ko vi. Pako hai mo koe ko ke hao tala ko. Tuk peka nam peka. Ke hao rea no aiga. Tuk ai ke ngari poto. Ho tala noa. Ke ngari mo tau. Ke ngari mo lau o tua mo haf. O tapuanga mo ia. O ko ke whai koe ka mata ko laivi. Joy. Ka aike ke lau ke kakai ke na mamahi ai. Peka ange me whanki kau. Mata i whakareiti ko na kona. Monica Eline. Aku mo ha. Tuke tui ka nau tolu. He koe ke nau mo oni nau tolu. Nau loi pe nau tohangi ko koe. Pea tuke mea exekutivi ke kakai na e whiri ke nau o nau tolu. O tala noe mea exekutivi. Anu sila. He? Mea internationalo. Whai mahino aku tā noa e kakai wahana o ata mai. O tala noa atu pe. Pea tak tuku ne whakakau ki loto. Ka ke tala ange ke he fo i manpuna. Ke tokanga. Na hanga paki i hono ka pakau, ke whehi pakaki e ne lue. Toi aluia ke toi aluia puna taka i holo. Whai patu i ha mea reo, whāhano resi o resi ata. Anyway, I better get back to homework. Ko ofat ka mau tolu. He? Love to all. Take care of yourself. E toki hau e mau seke tanu sila o laivi atu auhu. In the meantime, mo wako ha mea kou talatu. Mo lea mo oni, pe o te motomo, ke mo mākumi a ki ha mou ki kumi a ka mou ki i fame, kumi a ka mou ki i ha, ai o mai koe o talanoa loi, mo tuku hifo e kakai. Ai pea whai ake patoa, koe nao mai peo lai laivi ke tuku hifo mo tata aki. Tau ai ha patoa, koe patoa au whi ofa aki. O tau talanoa i he ngāhi isiu mahu inga, pea tau talanoa ha me aku langa hake ai e tau ngā we, pea tau talanoa i he whi ofa ofani, pea ka pau o kuo mai o puhi mai e lau lotu in the beginning o ho o laivi, pea ke laivi ke whakalotu o au ke osi. Kai tuku e whāsi a mo e whālesi. Koe mea koko osi ai e kakai ko ka pitapua. He koe ke neongo e ne tānoa loi he mea lahi. Ka kulea pe pitapua koe ke kape mo taaki mo whatever. Pea koko e kona mata i whakahihianga kona uke hau koe ke mata i tamahe ni ko ano poloka i pen hosika ke ona ke toi asma ki he. Mahino? Ka koe ke mau saia he mau laivi mo whesio mai. Mau lakau. Hu ka papiriki. Sio ai. Me whakahela.
I wa o laivi atu ke laivi na laivi mai o ke laivi ke ka me mi pa patoa international lo. Pa ke ha me mi pa patoa international lo e hao i te ita mai. Ka ke toi hu ita mai no ana fu upa ho matake mafoki. Go off at ka mautolu. God bless you all and be kind and be kind and be honest to one another. Off at ka mautolu tau toksio i he next live. Manatu hu whangai whakatapu.